Od 70. godina prošlog veka nautički turizam javlja se kao značajna privredna grana, pa je tako svake godine broj turista na rečnim krstarenjima u Srbiji sve veći. Od 2022. godine u Novom Sadu se organizuje manifestacija Dani nautike kako bi građani bili bolje upoznati sa nautičkim proizvodima, potencijalom Dunava i bogatom turističkom ponudom Novog Sada. Ove godine smo organizovali smo po treći put zaredom Dani nautike Novog Sada na štrandu u Novom Sadu i utisci su takvi da je bilo dobro posjećeno, imali smo dobru ponudu, proizvođači su izlagali svoje plovila koje proizvode ovde u Novom Sadu i u široj okolini Novog Sada. I svi posetioci su bili zadovoljni koji su došli, mogli su da vide šta je to novo, ostvare neke popuste pri kupovini tih plovila i malo smo skrenuli pažnju na taj deo privrede u Novom Sadu, jer Novi Sad je inače grad koji ima najviše proizvođača nautičke opreme u celoj Srbiji. Manifestacija Dani nautike Novog Sada na jednom mestu okuplja proizvođače nautičkih proizvoda, plovila za sport i razonodu izrađenih u Novom Sadu. A ove godine smo imali jedno 10-ak proizvođača koji proizvode plovila u Novom Sadu i široj okolini, proizvođača katamarana, isto tako smo se malo dotakli smo i turizma kod Dunava, pa smo imali i ture koje se odnose na te katamarane koji su promovisali svoje usluge obilazak oko Novog Sada. Cilj manifestacije jeste da približi ljude reci i da ih motiviše da svoje slobodno vreme izdvoje za aktivan odmor na vodi. Manifestaciju organizuje Udruženje Odrasti zdravo u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Gradsko zelenilo i uz podršku grada Novog Sada i Uprave za privredu grada Novog Sada.